gusa icyo nakubwira mwene data, reka kuguma uvuga ngo ndi umukristo yamara muri wewe Kristo atakurimo, n'ukuntu usa byonyine bikagaragara ko Kristo atakurimo. Kuko iyo umuntu yamenye Kristo kandi Kristo akaba ari muri we, biragaragara no ku mubiri, kubera ko agakiza karava ndani mu mutima kagaca gaseruka ku mubiri. Ariko umuntu azavuga ngo Imana ireba mu mutima gusa, yamara kiyibagiza ko Imana yatangiye kurema umubiri. Imana yatangiye kurema umubiri cyari kiraho ngo nk'intumbi, ariko n'umubiri watangiye kuremwa, n'umubiri watangiye kuremwa, ibyo murabizi. Hanyuma icyo Imana yakoze yacyahumekera nk'iyo ntumbi ari wo mubiri, wa muntu w'imbere Imana imushiramwo mw'uwo mubiri. Bishatse kuvuga ko umubiri w'inyuma n'Imana irawureba, ntago ireba mu mutima gusa, no ku mubiri irahareba, kubera ko umubiri Yesu Kristo awita ko ari urusengero rw'Umwuka Wera. Bishatse kuvuga ko umubiri Imana iwureba cyane, nubwo abantu batabyitayeho. Abantu ntago babyitayeho, bavuga ko Imana ireba mu mutima gusa, yamara bakiyibagiza ko Imana yatangiye kurema umubiri, yabumbabumbye umubiri, ikirambiko ngo nk'igitumbi. Igitumbi mbese ni intumbi. Imana imurema uwo muntu yari intumbi, kuko yari intumbi itarimwo umuntu ndani. Ariko Imana icyo yakoze akihumekera mw'uwo muntu, mw'icyo gitumbi. Hanyuma icyo gitumbi kigira iki? Kiraba kizima, kubera ko Imana yamuhumekeye mw'ubuzima. Mwene data uri muranyumviriza, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, muze mumenya ko iyo mibiri yanyu muri ko muragira nabi, ko Imana ibibona. None wombwira gute ko umuntu azaja mu ijuru yarigize nabi ku mubiri, kandi Imana yarabanje kurema ikibiri, hanyuma igaca ishiramwo umuntu ndani? Bishatse kuvuga ko Imana ireba hose, mu mutima no ku mubiri Imana irahareba. Niyo mpamvu turi icete gisomeka. Iyo umuntu yamenye Kristo, akaba afite Kristo muri we, no ku mubiri nyuma biragaragara. Kubera ko twebwe ntago tureba mu mutima twebwe, kuko ijambo ivuga ko turi icete gisomeka. Twebwe tureba ku mubiri, ntago tureba mu mutima. Imana yo mu ijuru yonyene ni ifite imbaraga zo kureba mu mutima wawe. Kandi n'uw'Imana agiriye ubuntu ikamufungura amaso, naho nyene yagize mbese ubuntu bwo kwerekwa, Imana ikamwereka mu mutima w'umuntu. Ariko nkatwe turebesha amaso y'umubiri, tureba ku mubiri. Rero uwa Kristo akwiye kugira agakiza ndani n'inyuma, bikagaragara ko ari uwa Kristo. Kubera ko umuntu yihinduye ntago azigera yinjira mu bwami bw'Imana. Umuntu yifashe nabi ku mubiri ntago azigera yinjira mu bwami bw'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, mukwiye kubisobanukirwa, mureke kubikengera, mumenya ko uwo mubiri Imana iwureba. Mureke kuwufata uko mwishakiye,
mureke kwambara manu zenye utuminu duki twose, mureke gushirako iby'ibinyamahanga. Reka ndakubwire, reka nsobanure rino jambo ry'ibinyamahanga. Yakobo Imana amubwiye ngo agende kugira iki kuyubakira igicaniro i Beteli. Rero ikintu Yakobo yaciye akora, yaciye abwira abo bari kumwe abagore ngo nibagire iki, ngo nibakure ngo ibinyamahanga. Ibyo bakuye rero, bakuye impeta n'ibiki byose bari bambaye, barabisigaho ngaho. Haleluya. Bakuye ibyo bari bambaye bitanezereza Imana, babisigaho ngaho, hanyuma babona kugenda. Haleluya. Mwene data urimo uranyumviriza, ijambo ryitwa ibinyamahanga, kwishira ko ibinyamahanga ni biriya uri murishira ko ku mubiri wawe, nk'intuze nk'impeta zo ku matwi, ibiki byose, ibirangi, ibiki byose, ibyo bintu bibatukuza, ibyo byose, ubumini, ibintu byose byanikira mu kwaha, mbese ibyo byose n'ibinyamahanga. Ibisheni, hariho n'ababyambara mu ndi ibisheni, ariko yamara ntago ari byiza. Muze mwikura ibinyamahanga, mumenye muri ko muraje, mumenye ko muri ko muraja mu ijuru. Buri muntu amenye ko mbese hano mu isi Imana yahamuzanye nk'iki, mbese yahamuzanye mbe nabivuga ngo iki, uyu mubiri Imana yarawugutije kugira ngo uburabaye mu isi. Ariko noneho ni Imana yadushize aha ngaha ku mukataba. Sinzi ko abantu babyumva. Imana yadushize aha ngaha mu isi ku mukataba, bishatse kuvuga ko n'umukataba yo yaduhaye tutigeze tumusaba. Ariko none uwo mukataba ni warangira, kuko niwe yawusinyiye, niwe yapanze igihe uwo mukataba uzarangirira. Niwamara kurangira, uyu mubiri uzagira kuzasigara mu ivu wakuwemo, wa muntu agende. Rero uwo muntu Imana imushizemo ntago yaragize iki, nta byaha yari afite. Ariko mu gihe ispiriti yiwe yononekaye, iyo spiriti yarononekaye kuko Imana ntagiza ijana mu ijuru, kuko ntago ari nyeranda. Imana irafite aho izashira abiyononye. Reka ndababwire, Imana irazi aho izashira abiyononye, muri wa muri utazima. Ariko abazava mu mubiri spirit zabo mbese zarejejwe n'amaraso ya Kristo, bazaja mu ijuru, bazabana n'Imana. Rero umuntu akwiye kumenya ko hano mu isi mbese adakwiye kugira iki, adakwiye kwishira ko ibintu by'isi, kuko ntago aba ari uw'isi, ntago aba ari uw'isi. Mwene data, wewe uwa Kristo uri uw'ijuru. Iby'isi rero reka kubyivayangamo, kubera ko ntago ari ibyawe, ntago ari ibyawe. Ariko nkashaka kubwira umuntu uwo ari we wese yihakana Kristo kandi yiyita ngo ni uwa Kristo, uwo nguwo azarimbuka, ari n'akaga. Nkaba nshaka kubwira umuntu uri wese adashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, amenye ko afite iyo azaja ariho mu muriro, mu kiyaga cyaka umuriro, niho abanyabyaha bose bazatabwa. Yesu nashimwe cyane.
bene data muriko muranyumviriza, Imana nibagirire neza, kuko buri muntu arazi ko umunyabyaha atajuru afite. Urabizi wowe uri kuranyumviriza, urazi ko umunyabyaha ntajuru afite. Urazi ko n'ababandi mbese biyita ngo n'abakristo kandi atari abakristo bazarimbuka. Yesu Kristo niyaza gutora umugeni, azatora umugeni wiwe muri bariya benshi mu shengero harimwo abageni ba Kristo, ariko ntago ari bose. Yesu Kristo nadutabare. Rero mwene data, ikintu ukwiye gukora, ukwiye kwiyumvira se, ndi uwa Kristo? Nimba ndi uwa Kristo, noba ndikunda kora ibyo Kristo ashaka? Warahebye ibyaha, ubusambanyi waraburetse, ariko ku mubiri wawe ntago ugaragara ko uri uwa Kristo. Bene data, Imana ibagiye neza. Reka noneho ndabwire ijambo Imana yampaye, n'ubuhanuzi, kandi ndakwinginze mwene data, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana. Nukuri ukwiye kurekana n'ibintu bibi ari byo byawe urimo urakora, kubera ko abanyabyaha bose bazarimbuka.